Fatalafatua watamua mai Samoa le nei fo i tu live si mai alfaafonga. Ua taunu wailo tātua tunu ule vai nei. Mai New Zealand whaamasino le District Court. A New Zealand matai mai ele whaamasino sinia. O le whaamasino ngā whaitu māloa New Zealand Chief District Court Judge. Masaunoa iai ia le officer Sili o le mtanga ruenga o whaamasinonga. Le sunga papali i John Taimalangi. Le mafua anga o le masi i mai o le nei fo iasia singa. Tātou so tanga mo New Zealand. Ia e mese ai a Sila tu la kono ia pa nga tamsinga New Zealand. Pa tu la kono le pa nga tamsinga Samoa. Tai usa ia tu la kono. Pa to le au tua toa le tanga le ma tamsinga le fa so ai la onda ma manatu le fa tino mo na le fa tamsino. Le hata fa tino le longa ma fa ngola tu fa ia. Aku selama lalu pulang ke Florida oleh tahu saya mai tu manganu, tapi yang posisi ada tu sila itu manga famaul, boleh angan tu famaul, ya tu mai Samoa, tu mata tu manganu, tahu lah. Fasua mai fam sila fam sila manganu, fam sila Malaysia. Kalau dia berfiak lah tu famai na tu manga famaul, jadi fakir nongol lah tu manga famau sih. Tapi selama lalu pulang le ini fakir no fai. Ya, tapi pula tato famsinong ay may, pwede naman ay niya. Oli, lewat tato famay na tumang, tutong mo famsinong ay mawag naman famsinong ay tumang sama. Sila pala tingin famsinong ay fayuma. Ese fulfitu famsino watali malo ay tanga ruenga famsinong nga Samoa mole taimi mua. Ole isim ta uputau o lo fio o ia ile sila fio famsino nei malato o malanga. Ole fatinonga leo le ifonga. Ma le whaonga ina e Samoa se vaenga e fua i ai whai unga o ana whaamasinonga i le i fonga i Samoa. Ma whaatino i le nā vaenga i le so lulu le vai o sanei i le fio anga vai moso. O le tai au le so o le avol whelo inga. Le paia mawalonga ila ina pamasino manuia Ma si ai whaamsinonga whanua mo suafa i murinu. E whelo ai atua i le fionga le Bristene o le whaamsinonga whanua mo suafa le fionga le sate le rapi va ai. Ma si ai no fuanga o tala whaasolopito o lo tātou atunuu. Whaanga solo ai le polkalame le vai asole nei e au fiai le fetufa inga o sila fia e whaia le tau me Sila Island Resort. O le stofi e toe taliwa i New Zealand le aumulanga a whaamsino le whaamsinonga whaitu malo a New Zealand. O lo o te talape i tua ta mai to o lua u whaamao ni o la molianga o le tau pulpule whaau o le maliu i le sa whai mapale mia o Samoa tula e pasa i le malia le ngaoi. E ta ape anil whai unga o le mta upule Australian te nei wa ola moli mapopongi le afiafi. Pei tai o le whai unga na whai e whaamsino langolango e to lima, e tolu tamai tai mali e to lua. Na saunoa Justice Nelson, i lumo i la ua na molia, ma la loia whaatasi ai moloia leo leo, ai o ainga ma wo, whaapesi na vaenga o tustala, ma leo whaasala lau. Ua awai whaatasi whaamsino langolango, e whaamao nia molia ngau le to lua, ma lele paulo, ma le mai sione. O sa vali lua vai aso talu ona whaanga solo le whaamsino ngale nei, Peta e sale mawhai ona whaatanga ina tu stala e li patia tau o manga o le namata upu. Talo lo o iai le isi o ila to e to tolu iai o mo lia le mta upu lava le tasi o lo whaatali se taimi o lona ia fo i whaamasinonga pe amalanga mai Australia i Samoa. Ai tau o manga les fraile e silia le tolu i tu la o to laulau le o te lengo le mta upu a Justice Nelson. I luma o lo ia lupe matasila ilinga noa atoa mo leo leo. Unasa Yuni sa polu mo le maisione, ma Quentin Sawanga, Natasha Schuster, mo Malele Paulo. I whafo mai o le whaamsinonga nā tangi ai le te te o Malele Paulo i le whai unga. Talongo ulo kiri i tango se whanga te whauwhauni me le anga morisana. Ia e wa le mautala. Ia sa tala whaisi o tō mama se whanau le sa tapo ia ia. Ia sa spero whunga e pauna o le langona le wa langona whanau noa mo se whanau. Tu ia tō rua ia wa
sa o to fine ia mafikianga na ia move on ia cha fana o ma vo fo ia mo se ai na fu ai ka ko ai mai a le mai tali fa se tali fa no ia o unga yo lo la so fo le solusul fal masino fo aprila to atwai e Justice Nelson ia lana fa salanga mo le to lua u fa maonia mo lianga wangia fala wa itele mai nei le saunwa ngal komisina untanga lwengo leo ma fale pui o le tai fono lo komiti o tu nga va fautasi o sisinga fua lona ono se fulu tausanga a Samoa ilona avatu leo le avanoa sa ili tupe ai ofisa fa salala wole malo mai pisini situma o tipo ofisa fa salala witua o le aso le na fa ilo fa la wa itele mai ai komisina o leo ilungo le leitio le malo le leitio tu AP lona avatu ayo a ya atoa o le pueina o le tu nga fautasi i te ofisa fa salala wole malo e la to te fa la ulo ai tu nga fautasi ma pule la to pe to fa ta watu isi ofisa fa salala witua ofisa fa salala wole malo le yo ma e ave exclusive rights of puenga ku ya fa kali la yo o la ko ma fa ka wa ku fu la ko lo fia ma o mai ku ranga ngai ko pi mangi si fu ya ka ko fa salala wala ko ele maua start of sota inga male fionga awa pa au talu ele o tali mai ala na telefoni ai ole tu unga fautasi ole ono sfulto sanga ole tu to otasi o Samoa ole masina fowo me ole isi lea vaenga o sa ole tu to otasi o tau sanga atoa o whaamanatu e tu malo o nuu ai ole loa o Samoa o yaile anganga ole mita whaiae o nasa sa uma o lo ave iai le lango ale malo masa o lo toa i lava o ofisa fa salala utuma o ti male malo e fa lawi loa mai lava i le tausanga talwa yeo o mai nei e pe ona iai ulua i selenga o ta alonga ma fa fianga i tu malo pe ta i o le o mai i le taimi wa lama fa ai wa i le fa mnatu i no le ono sful tausanga o le tuto o tasi o Samoa ai wa fola mai ele tai fono le tu nga ba fotasi le fionga au pa au le avetasi lea o le aya tatau o ofisa fa salala le malo e la to te pu e ina tu nga ba au le aso o se la sanga wa fia ilangona o le nganu lue felanglonga mai ma se vaenga o ofisa fa salala tu ma o tilo tatu tunu pe tai o le u fa to ama mai tali tu sia le fionga komsina ele fa ama tu ina tu langa o ta uelunga o le toanga ia tatu tala ila sa tau Moli mawina mail minister tu pele fionga mulipola analosa ale molio o. Faite tenga ole malo faite tau. Ile faite unu ina leo le porkalame miliona tala aitu malo. Na ia sauno e yei lava itu malo lo fa nga solo pe ta urmanga ole la tau miliona. E yei fo itu malo se vaenga o minister kabineta pe mai ta wina o telefo. Olo moli mawina mai ai le faite tali pe o se vaenga o nu. Ai o ainga o tu malo po fe o anga ia le lato miliona ai o lo ia ia ta tu malo o lo fa nga solo pe fa ta no no ta inga ia mo wala o ta singa o fa te tenga ko ta to malo o le fa ma tu tu o ne fa manianga ne ai umai estele o lai ba to nga ba te telefono ma si te telefono ma le komiti e fa ma le na uma ba nga uma ale fa ma tu watu lona winga a mata se ia le patino ta to atina ia e si miliona la mo ma ka wala ko fa pita le tani dei e wina pa ngata e wina alu le tani ia e mautino le ka wonga o pomisa ta to fa na mal le ta tia fa pita le papelo o le vai aso taluai na saini ai le ta isela lima sfulu afe ma le fa sela lua lima sfulu afe ai tu malo o fato a o ia ile la sanga peitai le vai aso nei ma waile ta isela lima sfulu afe na saini le vai aso taluai ma fa talia le vai aso fo mo le fa matu inatu o le ta ifa sela lua sulima afe tala mo ati na e tu malo ye lima na saini ile aso fu le vai aso taluai ala tu fa manuyanga Mau Samoa Entertainment TV mas fa o ponga ile aso tayao ile alo fo le tua ai fa se foi